Hadin bagi laingot ki paralog MLA ki belasyak suspend not na ke parti Kongres ki lalek ban penyesok not syaka National People's Party na ke benta ke jingpen krek na ke benta ke election banwan House Nam Arjar pulai ubak PT Saukme ubadai ru MLA ke maulai ula penpau bahadin bak Election Commission of India kan penpendapat ba katarik ban long election un sa syem ya kerai ban resign no na ke jinglong MLA ban penyesok syaka waipat ke parti ban yakun yakane ke election. Habay kran berubah PT Saukme uloong, baun sesyem ya kerai ban resign no hakapor ke babiang. Namar lada resign no kloy kan sesyem kabu ke NPP hamaulai kumbak la syem kabu hakini kisngi balalen hakabay David kiskim bat lada resign anda lapan banatarek onam dan balak ban tuklar ya kiskim bat onam dan ru ban la ban lemon. Kajing resign na kadang jonga. Away kadang jonga kadang ba. Ban syem kada syem ko biang ma hakapor biang. The way he got back, his experience is very important. The light them Malaysia, them the cigar, some them to Kajana. They got you cut rock, do Matagala, do Hana compare. Not compare the Borok, the Borok will be broken. The Nota down the Galanjula, Jibom Kiki, Kabakan, the office of the same of the same design. Kabut away, about consistency, come to the Malaysia. Kamtam kumulong matadi ka nagalang NDP ka nagalang NDP kumulong matadi project ba nagalang party yang ni nagalang siya mga mga kabakigila ka na bumal nang balik MLP scheme bar ko tin happen trekam no nagalang jong NDP pemulai di bagbabon gigi ba may kalong nagajar kan sa no kalong kajido cimentoy na pa iba di nagalang jong ahi na marbahatin bangalam alam mga persiapan palaut ada naman kanina promotion na election commission baik itu juga sitting MLA iba job na ko big party kapag ibelan join sa party dan kan ka an kapag hap ban resign siya ka notification di habang di kani kamdon kanong ka an commission di commission na di mata ke ga benta bagala kado election commission aku kita nak resign siya notify kamdon kado ka jigut kiwa dan kali hadin belum menjadi di bawah dan kali juga nak rapi ya kabar resign hadin belum notify ada election commission mentah election commission belum notify kalau akan dah dan dia mentah kat sau dia tanggal dengan tanggal sisi hingga selesai no dia mau sesuatu mentah belum notify election state government kamdon buat show ada time mentah election commission kalau macam charge di government mental work lah berkat kelas sengai berkat masuk kelas sengai kalau tadi take oleh connection dengan kenang baik kalau bah kedung sapi kenang baik dengan cuma toy dan kedung juga kan di nota daun lain dan juga kalau mendesain baik ya kan jelok ini juga onda kesini kapal hadir notify dan ya ke election the next day pada yang juga so design no option di mata nak jelok ambil juga kongres option hingga sejauh nak sekali DP